دما خوش ببینرین هجا ایرو 4 جوتمه 2023 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش یل سراسری جان رودانه امی حول بدن جاره که دندنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده شوره پیشکش بگین. بله جاره که دما خوش ببینرین هجا امی ایرو جج ارمنستان دست بکنش برکو یک روزا و سرکی او بالا جهانی جی لحرمین قفقاسین و بطایبتی لارمنستان یا دوی چارچوبه ده وزیر کاری دروه یا ارمنستان کلونا سردانا ارمنستان وزیر کاری دروه فرانسه سردانا ارمنستان و پایتخت ایروان کربو ل ایروان جی پشتیم هفدتین خواقدانت پیامک داخلینی دا اوگات اوی پیوستین لشکری ین ارمنستان بدن لی یا بالکش اوه اشکره دبه که بریا ایریشا آذربایجان یا لسر حرم قرباق یا جایی لترکیه دنابرا دولتین یک بین آمریکا یکیتی اوروپا و هر وها روسیه دجیم جوینه که و شرط پیک هاتیه. وزیرا کاری دروه یا فرانسایی کاترینا کولونا پشتی سردانا خویا لارمنستان دیار کر پاریس و علاوه لشکری بده ایریوانی. Je continue de parler de crime, pour ce qui s'est passé, de crime. Katerina Kolona لریوان جچاپمنی راخوی اوگوت جبو ارمنستانی پاراستنا خوا میسوگر بکه فرانسا پیمانین داینا علاوین لشکری اره کرد. کولونا درباره ناوروکا علاوین لشکری ده هورگولی ندا. لدیار کرکو پاریس لدویواری ده بروحی برپرسیاریا تبگره. وزیر کاری دروه فرانسای ایدا کرد که آذربایجان بسایا دهاتا خویا پترولی و پیشگیریا ترکیه دواره چکداری ده خوا دولمند بکه. کولونا دیار کرد ولاتی وان جسروری و یک پارچه بونا آخا ارمنستانی بفکاره او گود او بیاری وانی ره دناف هفگرتنی دنه. پشت ایریشا باکوی یا 19 ایلون دابو دست بکرین ارمنین اتنیکی جهوارین خواهاتن درخستن. هر وها گلک جهاتنه گرتنه. وزیرا کاری در و کولونا پشت هدیتنا فرمی تاوی وزیر تندرستی ارمنستانی آناهید آوانسیان به ارمنین جقرباغا چیا درباس ارمنستانی بون را هردیتن کرد. پشت هفدیتنی کولونا دیار کر اوه 12.5 میلیون اورو آلیکاریا مروی جبو کسین جقرباغا چیای کوچبر بونه بدن. ارتش ارمنستانی بگیرانی چکن روسی بکارتینه و بارگه که لشکری یا روسیای جیهیه. هر وها لقرباغ جی هزار روسیای آشتیه هیه. لبلی حکومت سروک وزیر نیکول پاشینیان ده سالین داویده لشونا موسکوای دخوازه تکیلین خواه بروژاوار باش بکه. لایه کدین هاتی داکرین که بریا اپراسیون آذربایجانیا قرباغی رایدارین پای بلندین دولتین یکوی آمریکای یکیتیا اوروپا و روسیای استانبول جوینک و شرطی لدار خستنه. لگوری پولیتیک کل سربنگاه دیپلماتیکی پای بلند ایکو جهویتنان هایداره آرمانجا جوین هفته ایلونی یا بریا ایریشی بیکاتی زختی لباکوی بکه داکو کاروانین آلیکاری بگینه قرباغی بود. بله ام وی جاری جالوزیه که لناوا اوروپای دوام بگین او جه اوکراینیا ایدیم جبر روشا شری لاوکراینیا ولات ناتوی هما بجه جهف دکه و وزیر پاراستن ین ولات ناتوی لوی که مکور هاتن کو ایدید دپوین وانین چکان ده ایدید چکیم بونه آنگو بگوتنه کدن دپوین وانین چکان والاد به لی هم وقت وی که جه دولتین یکوین آمریکای راگهاند کوان حتی نها بیتری 2 میلیون گلین توپان شاندنه اوکراینیا.
Serokê Komîteya Leşkeriya Natoyê Admîral Rob Bauer hişyarî da ku welatên Rojavayî ji ber piştgiriya Cebilxane ya ku ji Ukraynayê re didin dapoyên wan yên çekan vala dibin. Di forma ewlehiyê ya Warşawayê de berpirsê leşkeriyê Natoyê Bauer axivî û got hemabêja Cebilxaneya me qediya. Li gorî Admîral Bauer hem hikûmet û hem jî şîrketên parastinê hewceya ku hîlberînê bi lezeke pir zûtir zêde bikin. Ukrayna her roj bi hezaran topan berbieniyê Rûsyayê ve diavêje. Beşeke girîng avê Cebilxaneyê jaliyê welatên Natoyê ve têne dabînkirin. Bauer got welatên Natoyê bi 10 salan duwarê leşkerî de têra xwe veberhênan nekirine. Dema wan dest bi dayîna Cebilxaneyên Ukraynayê kirin, di dapoyên wan de çek li ber tûnebûnê ne. Wezîrê Parastinê yê Îngîlîstanê James Heppy îşaret bi xerçkirina ji sedî du hilberîna nesafî ya navxweyî ji bo parastinê kir û xwest endamên Natoyê vê yekê pêk bînin. Heppy got tenê ji ber Cebilxane qediya ye em nikarin şerra westînin. Divê em Ukrayna îro sibe û piştî wê jî vî şerî de bi tenê nehêlin. Ger em rawestin, ev nayê wê wateya ku Putin jî wê raweste. Divê em her roj hewil bidin ku Cebilxaneyên xweşin û ve zêde bikin. Li gorî daneyên pêşbîniyên sala 2023 li ser malpera Natoyê ji nîvê zêdetirî hevalbendiyê dibinê sînor ji sedî du de ye. Li gorî daneyên herî dawî yê Natoyê, Tirkiye yek ji welatên ku di mijara lêçûna leşkerî de bi qasî hatî xwestin tevnagere. Wezîrê Parastinê yê Swêdê Boris Johnson jî got me niha beşeke girîng ji Cebilxaneyên xwe xerç kiriye û di demeke dirêj de pir girîng e Ukrayna karibe pîwîstiya xwe ya Cebilxaneyê ji welatên Ewropayê bigire. Wezareta Parastinê ya Îngilîstanê diyar dike ji sibata 2022 ve bêtirî 300,000 top radestî Ukraynayê kirine. Wezareta Parastinê ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî eşkere kir ku wan di heman demê de bêtirî 2 milyon top şandine Ukrayna. Lê dîsa jî xuya dikin ku ew nikarin li gorî daxwazan bisekinin. Li gorî analîstan Rûsya di dema şer de zûtirîn Cebilxaneya xwe nû dike. Li Sudanê nêzî 6 mehe di navbera artêşa Sudan û hêzên piştevaniya Bilez de şereke dijwar rû dide. Di nava rojeyên dawiyê de careke di navşer kur bûye û li êrişeke nêzî paytextê de nêzî 20 kes mirin. Komîteyên taxên herêmên Sambarayê diyarkirin ku di topbarana hêzên piştevaniya Bilez li dijî herêmên Sambarayê ya bajarê Xertomî ya deryayê de 20 kes hatine kuştin. Artêşê bi topavêj û balafirên bê mirov gelek noqteyên hêzên piştevaniya Bilez yên li Xertomê kirin armanc. Li noqte taxên Cebre û Mücahidîn û herêma naverast a Xertomê dengên teqînan hat. Her wiha hêzên piştevaniya Bilez gelek navendên artêşê topbaran kir. Ji 15 Nîsanê ve şerî di navbera artêşa Sudanê û hêzên piştevaniya Bilez de dewam dike. Li gorî daneyên herî dawî ji ber şerî li Walêd 2 milyonan kes ji cih û warê xwe bûne û nêzî milyonek jî koçberê welatên cîran bûye. Berîmînerên hêja di nava demên dawiyê de ango sala dawiyê de li Dewletên Yekbûn Amerîka di aliyê rêveberiyê de gelek gavên yekem têne avêtin. Di aliyê erênî û nerênî de ev gav êdî yek ji rojava sereke ya li vî welatî ye li Meclisa Nûneran ya Dewletên Yekbûn Amerîkayê cara yekemîn ji namzedekî Partiya Komarparêsê ku serokê meclisê bû ji aliyê hevalên xwe yên di meclisê de ji erk hate girtin û ev yek jî weke yek ji gava yekemîn a dîroka Amerîkayê kete tomarê. The yeas are 216. The nays are 210. The resolution is adopted. Serokê Komariyê Meclisa Nûneran a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Kevin McCarthy
د انجام شر دسلاتاری د ناوا پارتیا خو د جو وظیفه هات دور کستن میکارتی د دیروکا پارتیا خو 205 سالی ده بو یکم سروکی مجلسا نونران آکو به دنگین اندام خو جرک هاتی گرتن د دنگداینا به پیشنیارا ماتی گیز جباسکی خشک محافظه کار ای پارتیا کمار پاریزه 216 پارلمانتران لدیجی میکارتی دنگ اریدا 210 نونرجی لدیجی پیشنمه درکتن لمجلسی کمار پاریز به 221 و دموکرات به 212 کرسیان جه دگرن لفکرنا میکارتی لسر کریزا bütçeya به دموکراتان را بو سدما برتکا محافظه کارین تند این ده پارتیه ده حکومت بسایا پیشنمایا bütçeya دمکیا کو دکیلیا داویده لسر هات لفکرین جبندی گرتنا قسمی وگریا bütçeya demki piştiku jali meclisa nuneram u senatoye ve hate pejrandın bir imzaya seruki velat Joe Biden ketmeriyeti. بویاوی حتی هفته مجداری جبو آماده کرنا bütçeyi دم هات بدستستن. سروکی مجلس نونرا میکارتی بو آرمانجا رخنین تند این کما محافظه‌کار آ تند دناوا پارتیا کمار پاریزه. میکارتی یه جروشه بیزار بوی راگهاند کو اوی جاره کدن نبه نامزد. I don't regret my efforts to build coalitions and find solutions. I was raised to solve problems, not create them. تاوی درباره ناوی کو و شونا میکارتی نزلاله فکر هنه بیواجوه دجوار آدانستاندنیا به سناتوی ره ده درباره bütçe de بگیجه ختماندنی. ده خویانیا کوشکات سپیده حد استشان کرن کو ولاد به پرسکریکن لزگین را روبرونه و لبنده نمینن و بانگا هلبجارتنا بلز آجیگری میکارتی هات گیرن. جه پارتیا کمار پارز گل لکز دیار کرن کو و درونشتنا کو ده جوتمه بیل دار خستن ده بجیگری میکارتی را بشورن و دنگدان جی یانزده جوتمه ده پلان گیرن. Beribinlerin heceydi parlamentoya Kanada'yı keseki Afro-Ameriki Seruki Meclisi'ye parlamenteri partiya Liberal Gorgis edi Seruki Nuye Meclisa Kanada'yı. Dedengdana ve şartiya kurlu parlamentoya Kanada'yı je 338 kursiyan bekledi. Parlamenteri Afro-Ameriki ye partiya Liberal Georgi Gorgis ve kes Seruk Kumari Nuye Meclisi hata helbijartın. Parlamenteri partiya Liberal be vi avay bu yekemin Afro-Amerikiye Kanada'yı kuj bu vi erkiye hatiye helbijartın. Seruki beriye meclisi Antonio Roto peşti bertekin jiber nişandana leşkereki nazi de meclisi de istifa kiribu. Peşti axaftana Seruki Ukrayna Volodymyr Zelenskiya 22 ilone le parlamentoya Kanada'ya Roto leşkeri beriye nazi Yuroslav Honka veke kahramaneki şer binavkir o endamên meclisi ew bi çepikan pêşwazî kiribo. Doh di dengdana veşartiya kul parlamentoya Kanadayê ya ji 338 kursiyan pêk diha de Fergus weke serokê nû yê meclisê hate helbijartin. Fergus karî berendamên di nava wan de parlamenterên Partiya Liberal Senî Ças, Partiya Muhafazekar Chris û serokê Partiya Keskan Elizabeth May di nav wan de bû serbikeve. Serkwezîr Justin Trudeau jî piştî helbijartinê axaftinekî ro got, îro hûn yekem kesê Afro-Amerîkî Kanadayê ji bo serokê meclisê dibînin. Divê yek ji bo hemû Kanadayê bi taybetî ji nifşên ciwan ên ku dixwazin tevlî siyasetê bibin bibe îlhamek. Belê li nava Ewropayê li bajarê Venedîkiyê İtalyayê qezayeke otobûsê pêk hat encamê de 21 kesan jiyana xwe ji dest da ji ber bûyerê jî li bajar şîn hate ragihandin. Li bajarê Venedîkiyê İtalyayê qezaya otobûsê roda û di encamê de du jê zarok herîkên 21 kes mirin. Her wiha 18 kes jî birîndar bûn. Di nava birîndaran de rewşa 2 kesan jî giran e. Tîmên alîkariyê û agirkujê tevahiya cenazeyan rakirin û agir vemirandin. Şaredarê Venedîkiyê li ser hesabê xwe medya dijîtal bûyera qezayê wekî qiyametê binavkir û li bajar şên ragihand.
Otobüsa ku geştiyarên biyanî têde bûn dema ji navenda bajêr diço qada kampeya li Margazê qeza kir. Hate diyarkirin ku di nava geştiyarên di otobüsê de Ukraynî, Alman, Fransî û Xrwatî jî hene. Rêveberê tîmên agirkujiyên Venedîkê diyar kir ji ber derketina agir rewşa heyî gelekî xerab bû û wiha got. Dîmena ku em pêre rûbromane tirsonek bû. Rakirina hin cenazeyan nêzî saetekê dirêj kir. Heta niha jî sedema qezayê ne diyar e. Lê heta diyarkirin ihtimala ajokarê İtalyayê 40 salî beriya qezayê rewşa xweya tendurustiyê xerab bibe. Li gorî agahiyên rayedarên wesayîtê ji ber li xetên elektrîkê qelibî ya agirpêketiye. Berêbînerên hêja li Pakistanê yek ji alûziya serekiya li welat ew jî rewşa koçberên bi awekê nesîstematîkên li nava welatin lê ev li aliyekê din jî Pakistan îddia dike ku bûyerên teqînî yên di nava demên dawiyê de li welat zêde bûne ji ber van koçberan û bi taybetî ji ber koçberên ji Efxanistanê ne û dixwaze heta meha mijdarî ango di nava mehekê de ev koçberên ku kaxaza xwe ya distûra wergirtina rûniştinê nîne divê welat biterekinin li dijî vê yekê netwên yekbûyî bertek nîşanda. Pakistanê ferman da ku hemû koçberên bê belge ku bi qasî milyonek û 700,000 ye ji welat derkevin. Jimareke zêde ya van koçberan ji Efxanistan ya cîranî wê ye. İslamabadê gevxwar ku ji yekê mijdarê pê ve biyaniyên bê belge wê bi zorê bêne dersînor kirin. Hikûmeta demkîya bi piştgiriya artêşê diyar kir ku ji ber ji serê salê ve li welêt ji 24 êrişên xwe kujî 14 jaliyê Efxanistanê ve hatin kirin ev biryar girtiye. Wezîrê Karê Hundur Serfiraz Bucdî got ev biryar Efxanistanê ne tenê ji bo Efxanan lê ji bo tevahî koçberên biyanî ne. Li welat piraniya jmara koçberên biyanî ji Efxanistanê ne. Bucdî dest nîşan kir ku koçberên bi qaçaxçî li Pakistanê ne divê beriya yekê mijdarê bi dilxwazî vegerin welatê xwe da ku neyên binçavkirin û bi zorê neyên derxistin. Wezîr diyar kir ku hikûmet pîlan dike ku dest deyne ser mal û milkên koçberên bê belge û wê xeteke telefonî ya taybet ji bo xelatkirina welatiyên ku di vê rewşê de derbarê koçberan de agahiyan bidin ava bike. Wekî din, Wezîrê Pakistanê got, nêzîkî 173 milyon welatiyên Efxan yên li wî welatî nexwediyê belgeyên qanûnî ne ku bimînin û bi tevahî 4.4 milyon penaberên Efxanî li Pakistanê dimînin. Piştî aloziya mehêmborî ev biryar sarbûna di navbera têkiliyên İslamabadê û Kabûlê de nîşan dide. Di vê navberê de neteweyên yekbûyî nerazîbûn nîşanî dema Pakistanê ji bo dersînorkirina nêzî 2 milyon koçberên neqanûnî dabû û diyar kir ku divê veger bi dilxwazî û bêyî zextan pêk were. Pakistan piştgirê herî xurt êrî xistina Talîban ye ku Efxanistan dikebû. Di dema hikûmeta beriya Efxanistanê ya ji aliyê Rojava ve piştevaniya wê dihate kirin da ku Kabûlê ji rewşa teqînên li welat Pakistanê sûc dar dikir. Piştî ku Yekîtiya Sovyetê 1979 ankete Efxanistanê welatiyên ji ber şerreviyan e piranî li Pakistanê bicih bûn. Berêbînerên hêja li Hîmalayan ji ber barana zêde lêhî rabo Hindistanê ji ragihand ku ji ber lêhiya ku Rûdayî 23 leşkerên wan windane. Di daxuyanê hêzên çekdar de hate gotin li gola Luhankê ya li bakurê eyaleta Sikimî yê ji ber baranê ji nişka ve çemîtîsona Furyayê 23 leşker winda bûn. Hate ragihandin ku gelek wesayît li ber avêketina û karên lêgernê jî dewam dikin. Ev herîma çiyayî ya dûr a Hîmalayan nêzî snorê Hindistanê ya bi Nepal û Çînê re ye. Gola Luhankê ji qontara qeşa nêzî Kançûcayê ya ku siyemîn çiyayê herî bilindê cîhanê ye. Li gorî artêşa Hindistanê ji ber bendaveke ku beriya demekê nêz av herikand, asta çemê Tusayê bi 4.5 metreyê bilindtir bûbû.
نو چلمه بداوی بون هر شاد بختوار بن